Dobar dan svima, lijepi vam pozdrav. Evo, Dinamo je jučer poražen na Maksimiru od Gorice sa 2:1 i tako je propustio uoči derbija otići na +3 od Hajduka koji je svoju utakmicu u subotu također izgubio u Varaždinu, jel? I tako zapravo ispustio veliku šansu prije europskih natjecanja da eventualnom pobjedom u Splitu odemo na +6 i tako onako malo si kupimo mir za daljnji nastavak sezone, da nam nije netko konstantno za vratom, ali evo, Dinamo kao Dinamo po svojim običajima od zadnje dvije sezone u prilikama kad se možemo odvojiti od suparnika ili u nekim situacijama kad ih možemo stići, desi se kiks i to je jednostavno tako. Što se tiče igre, u prvom poluvremenu pa neću reći da je bilo loše, bilo je skandalozno. Po meni onakav, dakle, pristup, govor tijela, zalaganje i općenito kako je momčad izgledala na terenu, za mene je bilo skandalozno. To sam rekao još bila je negdje 20. minuta. Jednostavno toliko loše, toliko beskrvno i bez imalo volje od svih pojedinaca, od prvog do zadnjeg. Uopće nemam ni jednoga u prvom poluvremenu kog bi izdvojio i mislim da je to zapravo ne znam šta da mislim, šta je razlog tome. Da li je nekakva uspavanost nakon stanke ili ne znam, vezni red. Mišić, Viljar i Ljubičić su po ne znam koji put pokazali i dokazali svima da jednostavno nisu najbolje rješenje za igrat zajedno u veznoj liniji. U utakmicama u kojim Dinamo traži dominaciju i okomitost i koje treba napadati i pritiskati, možda će to biti dobro rješenje u Europi kad budeš zatvarao utakmicu ili kad se budeš morao veliku većinu utakmice braniti. Kažem, možda će to onda biti bolje rješenje, ali u HNL-u jednostavno Viljar je meni on je dobar igrač, definitivno, ja sam već govorio o tome, on je sigurno dobar igrač i zna nogomet i sve to štima, ali jednostavno to koliko on usporava igru Dinama i gnjavi tu loptu i komplicira, samo jednoj situaciji ću se sad ad hoc sjetiti. Dinamo uzme loptu na centru, dođe do Viljara, Ljubičić je u sredini, znači ima otvoren put prema golu, sam, nema oko njega nikoga, doslovno na 10 do 15 metara od njega je Viljar sa loptom, samo da mu gurne u prostor. Ne, on staje, okreće se i vraća loptu nazad. Znači, bez ikakvog razloga, ja ne znam da li on njega nije vidio ili da li ga ovaj nije zvao, ali na 10-15 metara da ne vidiš samog svog igrača, suigrača, da mu daš loptu da idemo naprijed, okomito, ne, pa gdje ćeš nazad? On vraća loptu i ide nazad. Jednostavno, mislim da jednostavno on nije kompatibilan sa ovim veznim redom trenutno i mislim da Mario Kovačević mora naći neko rješenje ili jednostavno se okrenut drugim igračima. Vidjeli smo Mihu Zajca, opet naglašavam, protiv niže ligaša, ali vidjelo se to čemu on stremi. On stremi okomitosti, on stremi progresivnim dodavanjima kroz sredinu, u dubinu prema napadačima, on sve vidi, ima dobar udarac. Jednostavno, možda je on bolje rješenje. I jučer, dobro, doćemo do drugog poluvremena da sad ne skačem s teme na temu. Početni sastav, ok, ja sam htio vidjeti Matea Vimlofa u prvih 11, to je i bio slučaj, međutim nije se proslavio, nije dobro igrao i sa pravom je zamijenjen na poluvremenu. Curilo i po toj strani, prema naprijed nije ništa donio, onako baš je izgledao je meni barem kao strano tijelo.
Žao mi je, nažalost, na početku igrao jako dobro i te pripreme i te dvije utakmice na startu HNL-a što je počeo, što je igrao. Onda je se Mario Kovačević odlučio staviti Godu. Opet kažem, ništa nije Goda loše napravio, dapače i ništa protiv Gode. I tu se Vinlof očito malo pogubio. Sad je bio sa reprezentacijom Švedske, mislim da je 2 utakmice odigrao, možda i to bio razlog pa mu je falilo malo svežine, ali dečku od 19 godina mislim da to ne bi trebao biti toliki problem. Stoperski par McKenna Dominguez očekivano, desno Valinčić. Vezni red sam već spomenuo, lijevo je startao na lijevom krilu Luka Stojković, desno Mateo Lisica i gore Beljo. Luka Stojković prvi put ove sezone u HNL-u starta na lijevome krilu. Mislim da nije ništa donio više nego što je na toj poziciji davao u zadnjim utakmicama i Gabriel Vidović, tako da ta odluka se zapravo ispostavila kao promašaj, jel? Općenito sam ja i govorio prije da meni Stojković od sve te 3 pozicije iza napadača najlošije zapravo izgleda na tom lijevom krilu. Igrao je jednu utakmicu na lijevom krilu ili na pripremama ili prošle sezone, negdje pred kraj ili nešto slično i jednostavno nije ga se uopće vidjelo. To je moj dojam, kažem, ja sam to tako doživio da mi najlošije izgleda na tom lijevom krilu. Prvi gol Gorice za 1:0. Dobra akcija Gorice, dobra tranzicija i jednostavno nema se tu šta previše reći. Igrač koji je zabio gol se kreće prema onoj desnoj strani sam, onako Vinlof ostaje između njega i da li će ići na ovog što ima loptu u tom trenutku, koji vodi loptu, koji je zapravo asistirao ovome tamo. I onda kad je lopta došla do Poza, mislim da se zove dečko koji je zabio gol, bilo je zapravo malo i kasno za neku bolju reakciju Vinlofa i zapravo kroz noge taj udarac ide u malu mrežicu. Na poluvremenu 3 zamjene je napravio Kovačević, ušao Varela umjesto Viljara, Bakrar umjesto Lisice i Goda umjesto Vinlofa. I vidjelo se odmah da je govor tijela i energija je drugačija, mislim samim time što se promijenila lijeva strana, Goda i Varela bitno ofenzivniji i bitno učinkoviti prema naprijed nego u prvom poluvremenu Vinlof i Stojković. I odmah je ta krvna slika malo živnula, međutim nakon par minuta dolazi gol za 2:0. Tamo između 2 naša igrača, igrač Gorice s glavom prebacuje loptu, mislim da je prema Čujiću. Kontranapad, on dodaje u sredinu i onda imaš situaciju gdje je Mišić i Goda stoje ukopani i nije nitko pokušao ni uklizati barem na taj udarac. Ok, nisu možda imali vremena izaći njemu udarac u tijelo, ali koliko sam vidio, pogledao sam par puta taj gol, mislim da je bilo vremena i bila je situacija da se zapravo pokuša uklizati barem na tu loptu, na taj udarac, pa možda ima šanse da ga blokiraš. Oni su oba dva ostali stajati ukopani, gledali u njega, on je zapravo između njih dvojice uputio loptu i opet u kut, opet tu Nevistić nije mogao ništa. Tako da onako, loše od reakcije na reakciju, loše od prvog poluvremena pa do tog gola. Onda imamo situaciju gdje u 57. ulazi Sandro Kulenović, izlazi Dejan Ljubičić, doslovno nakon, mislim da je 18 sekundi da je bilo objavljeno da je Sandro nakon 18 sekundi odmah zabio gol i onako erupcija na tribinama, oduševljenje i onako adrenalin i bio osjećaj sad idemo to preokrenuti, imamo puno vremena. 57. minuta je bila kad je zabio gol, stvarno dosta vremena i momentum nekako se okrenuo odmah na našu stranu. Ja sam iskreno očekivao sad u idućih 10 minuta da ćemo barem izjednačiti sigurno. I onda se desi crveni karton Stojkovića
ako govorimo o tom crvenom kartonu Stojkovića, on nije toliko zapravo bio pogibeljan na kraju sa svojim ishodom, jer ta noga Stojkovića nije, koliko sam mogao po snimci vidjeti, zapravo završila baš na glavi, nego više ovako nekako ovdje na ramenu, ali neoprezno i onako visoko podignuta noga, moglo je gore završiti po igrača Gorice i mislim da je opravdan zapravo crveni karton, to je poanta svega, ali opet onako, da je prošao samo sa žutim, mislim da ne bi bila tolika možda greška, ne znam, ali evo, uglavnom desilo se što se desilo, crveni karton za Stojkovića i tu je zapravo su malo pale još nade i šanse Dinama da će to okrenuti, iako i nakon tog crvenog kartona Dinamo je pritiskao i dalje, nije Gorica imala poslije toga, ne znam da li imala i jednu ozbiljniju šansu, ako sam u krivu ispravite me, a Dinamo i dalje nastavio kao pritiskati, najviše po toj lijevoj strani preko Varele, desna strana se gotovo uopće nije koristila preko Bakrara i Valinčića, tamo onako tu i tamo ako nešto dođe do njih pa oni odigraju neki dupli pas, ali većinom iz veznog reda su te lopte išle lijevo na Varelu. Varela je opet bio dobar, jedino bi njega istaknuo od tog drugog poluvremena, ako gledamo samo drugo poluvrijeme istaknuo bi njega. Opet unio je opet živost, opet je bio opasan, opet je probijao, ubacivao, međutim jednostavno nije bilo raspoloženog igrača da zabije gol osim Sandra, koji je to zabio nakon kornera Luke Stojkovića. Nažalost, te izmjene nisu nam previše opet donijele, osim kažem Varele i Sandro koji je odmah zabio gol, ali sve osim toga ulazak Gabriela Vidovića umjesto Belje, nakon tog crvenog u redu, ali mislim da je za ovu utakmicu jučer bio setnije rješenje Miha Zajc ili Robert Mudražija. Gabriel Vidović opet jučer nije zapravo ništa donio svojim ulaskom. Mislim da bi Mudražija i Zajc donijeli dimenziju više u odnosu na njega u igri Dinama, ali evo, to je bila odluka trenera, ali po meni pogrešna, ali dobro. Sve u svemu zaslužena, na početku sam možda mogao otvoriti s tim, zaslužena pobjeda Gorice, apsolutno, i čestitke Gorici. Način na koji su pripremili utakmicu, njihov trener Mario Carević i njegov stožer i kako su igrači na terenu to sve odradili, svaka čast. Ne služi im na čast zadnjih, 20 minuta utakmice gdje su ležali nakon tog 2:0, gdje su doslovno deguntantno se izležavali i svaki i manji klizeći start, neki kontakt, to je bilo bacanje, previjanje po terenu i jednostavno je bilo baš gadno za to za gledati, ali nije protuzakonito i nije protiv pravila nogometa, ali je bilo onako baš gadno. Ali dobro, ne biraš sredstva s kojim ćeš pobijediti Dinamo na Maksimiru i to mi je apsolutno jasno. Kad vodiš 2:1, 15 minuta prije kraja, taj rezultat čuvaš životom. Tako da s te strane je zapravo sve legitimno. Ništa. Što prije ovo zaboraviti, odnosno zaboraviti u smislu neke negative ili nekog bediranja, okrenuti se derbiju što prije koji nam slijedi u subotu, pripremati tu utakmicu, nadam se da će psihički prije svega momčad se dići nakon ovoga već danas i krenuti skupa sa trenerom pripremati tu utakmicu i da na Poljud idemo, a moramo ići po sva 3 boda. Da se desi remi ne bi bila tragedija nikakva, uvijek teško gostovanje, vruće gostovanje u Splitu, pogotovo nakon ovakvog šamara jučer od Gorice i uoči utakmice sa Fenerbahčeom.
bod bi bio dobar da se ne desi neki poraz koji bi dodatno uzdrmao Dinama i slačionicu i trenera, tako da nakon remija u Varaždinu, koji zapravo sad je upitno da li je uopće kiks, iz perspektive kako Varaždin izgleda, iz perspektive da su pobjedili prije nas Rijeku i nakon nas Hajduk, a ovo jučer je definitivno bio kiks, pa u tom kontekstu nakon ta dva, ajmo reći, kiksa ili barem jednog sigurno, bi na Poljudu bio dobar i remi uoči Fenerbahčea. Naravno da treba ići na pobjedu i da ne bi bio presretan s tim remijem, ali ne bi ni izblizu bila tolika drama i negativa da se odigra X na Poljudu nego da Dinamo izgubi. Evo, mislim da sam sve rekao što sam htio reći. Nisam namjerno sinoć htio nakon utakmice ništa snimati. Općenito nakon utakmice ne snimam, nego većinom dan poslije. Ali da sam snimao sinoć bilo bi puno žešće s moje strane, zato možda i bolje da nisam. Ok, nećemo sad ići previše u negativu i pretjerano i kritizirati sve, ali ovo jučer baš bilo loše i od zalaganja na terenu do izvedbe, do svega. I jednostavno mora se reći, jesmo nova momčad i sve to stoji, ali jednostavno ono jučer prvo poluvrijeme, mislim da to nije razlog, jesmo mi nova momčad, bili smo nova momčad i u kolima prije, pa smo imali perioda utakmice kad smo izgledali fenomenalno. Jučer je to prvo poluvrijeme bilo ispod svake razine i najgore poluvrijeme Dinama ove sezone, uvjerljivo, bez konkurencije. Bilo je loših poluvremena i ono drugo na Rujevici i drugo u Varaždinu, ali ono jučer prvo protiv Gorice na Maksimiru za mene je bilo skandalozno. Evo. Dobro, ništa, idemo dalje. Popij šamar kao muškarac i strpi to muški. Idemo dalje pripremat utakmice. Na Poljud po 3 boda i nema se tu šta puno više žaliti. Napišite mi molim vas vaše komentare, vaša mišljenja u komentare, kako ste vidjeli utakmicu, s čim niste zadovoljni, s čim eventualno jeste, šta biste napravili drugačije. I evo, stisnite like, subscribe, pretplatite se na kanal tko nije i tko želi i do idućeg videa. Lijepi vam pozdrav svima.